Agent 5-0! Napalabas. Ibaga ko man ni Leonardo ti kinasya sino na ni Maya, idikilat anakugtaran ti Ridaw. Naduktalan dato nyo ti pagpakpak niyan ni Leonardo, akadwa na pay ni Maya. Inunaan nga rod ni Leonardo dagiti kabusor, ket kilat met naglibas da bising ken Maya. Iti pa naglibas da Leonardo, sinurot latay da dagiti kabusor. Iti saan na nagbayag, nagsublimot lang ni Maya iti ikot ni Rico, gapo iti anak na. Nagtulag met da Leonardo ken Maya, no kasano asolbaran ti kaso na ipila ken ni Leonardo. Iti pa nagpalpaliw ni Leonardo iti syudad, kelat nga da iti likudan na ni Tonyo. Nagsango nga rod da Rico ken Leonardo. Itagagayem, denggen nyo tituloy ti makalawas a serye tayo iti drama tayo anapauluan. Agent 5-0! Tapno may lisyak iti kaso, patayin kan. Sa nabalit at sikat tinapabaso lapim matay ka ni Mr. Chan. Sir, mabit lang. Abay Tonyo, nalipatan nyo ka din awanted na itatao. Kat addadak kilagatad ana itoon iti ulo na. Dak kilagatad da sir. Tiya sino man ang makaitudukan kuha na, at na maawat na riway. Wala niya. Sayang ti kwarta, Tonyo. Wala? At na panunot kong arambiden tayo iti daytoy at tao. Ni Leonardo Gempano dagiti buyot ni Rico. Anya taramid na dito eh. Maya? Ha? Apa yan nagigtot ka nakakita kanya? Anya taramid ni Leonardo dito eh. Apa yan salsalot sutem? Awan, mas dawak lang amin na nakakita kan kuha na dito eh. Amom, tagkalagatan tinakatoon ni Tiolo na. Wanted. Daya tao. Ket, pandanin ti babaknang ko. Anya ti plan-plan mo nga ramidan? Siyempre. Dagiti buyot ko ti mangipakam mo. Karagiti nangangatong opisyal iti pulisya. Ngadda iti ikot dal ni Leonardo awantan. Nya? Isosi ka, di kagsasaw iti kontra kanya. Patayin kayo nga gina. Nawatan. Nakapanawin da kitawanan pain. Naikat matan titalian ay rakat kanyang. Sa di naman nga tanday ta lugar. Impupukdak di tinalawa sila. Oh. Agsangsang tubing. Iti bangir asilid ti pagdanggag. Sa dino ti ayan mo, Mama. Mainiwakon ka. At daw awagan na. Mama! Diyos ko. Tingata anak ni Maya tagsangsangit. Oh. Awanan ti mangig ko sangit. No kasta. Adda dito'y ti anak ni Maya. Inraket jokati anaimpag na dyan Agent 5-4. Wen sir, sana basta makarukat da jay. Timing line tigan wat tayo Tonyo. Sana bale, tada kada tayo ni Leonardo. Planuan tayo na imbag no kasano maala tayo ti kwarta o nakatuon iti ulo na saan na makadlaw ng iti otoridad. Panagkunak sir, saan kayo pala ngagparparang iti grupo? Dagiti pala
kakadua ti makaam mo. Juan, apaman ama alat tayo ti reward. Oray agikata ko niti serbisyo, itultuloy tayo lata ti illegal nga aramid tayo. Wan, sir. Tonyo, dandanin ti babak ng tayo. Sir, hindi nga gaya Maya. Saan nga ta? Ngagbalin to as si iti grupo? Indon na umaanin nagiti customer ti club. Ket saan tumaten amabili. Ibak niyon. Talaga na umaan yun dahil babaya. Wan? Ididamok ang makadin na dahil babae. Kabarbaran pala tiriknak. Ngamita, nagmaumawan tiriknakin ko na to niyo. Sir. Mabalin ka di, pakibiyangan ni Maya. Total, lawan mo ti Serbina ka na kayo. Arami na mami na kaygayat mo, Tonyo. Basta di mo mabaybayan, di trabaho mo kanya. Agyaman nak, sir. Nabayagan na kurso na dapta dyan Maya kahit. Ora adaanan iti anak. Napintas lata ti pamagina. Wala. Mapanak mi di presinto. Agpaliiwak. Manyakit din. Di mapaspasama kijay. Naka-red alert ita nang iti kakadua amang sapsapol ka ni Leonardo. Di mo nga dagayam iti ikot tayo. Maya. Ha? Anya tar aramidom dito sangot ti club na nabising. Maya. Doan nga aldaw asaan ang agawid ni Leonardo. Madanakan ako. Umay ka dito, nana. Saan dito ti pagsaritaan ta? May mayat dito yung pagsaritaan ta, tanalingan. Maya, balasang ko. Amom ka dino sa dino itatayan ni Leonardo. Nana, dumngag ka kanyak anay bag. Apay, anya ti iba ka mo. Natiliw dari ko ni Leonardo. Kadyak no sa dino tinangipananda. Anya? Ngam, di ka matanagan, nana. Ada nagsaritaan mi kini Leonardo. Nai-record ko dagiti pang taniri ko kanyak. Kastamot to ni ti panangipaknida kini Leonardo. Diyos ko, anya nga tan tinapasamak kini Leonardo. Sigo ni tinangag ko ang nagsaritaan dari ko kang tibuyot na. Impanda ni Leonardo itinatalgad a lugar. Anya? Nasken ang makalibasag. Talaga demonyo dagiti atattaw. Ultimo ubing. Iramraman ta. Talagang awan asida. Rinuker ti kararwata. Isuama sapon ang makarok atak ditoy. Ikarigatak ti makalipas. Ngam iti panaglipas ko. Masapol ang matulungag ti anak ni Maya. Jak ipalubos nga dadakas ang mapasamak itubing. Saan arumbang ang may ramraman iti kinademonyo dagita at tao. Siyak matimang parigat ken ka ita. Agent 540. Agdinamag namin tinagan mo kat. Anya taramidom kanyak. Awan? Kaya't kalabugbugan! Demonyo ka. Sigurado ang mapatay na iti panang parigat mo. Tanusan. Siyak timang pataykan ka. Apaman ang makarok atak dito yan!
Apay? Tiam mom ket makaruk at kapay ditoy. Tapno amom, ando timang bambantaykan ka ditoy. Iso nga kararakan Leonardo Falcon. O karkaranak. Taag pinatas ta. Dinak manok karit-karitin na kasta. Takrot kamit kayam. Sanak atakrot Leonardo Falcon. Sige man. Ipakitam kanyak asaan ka atakrot. Iya. Talaga anak karit kamu tanya. Tila ang gayam ka ba ilamadanugan? Kat dyan nakarakad akas kanyak. Saan ka apod-pod no alalaki? Dagulit ka talaga. Kas kalagdan tanog no abing. Awan pa'y pigpigsam. Baklakan samat! Ulit man ti imbagam. Nalawag tinangag mo. Baklaka! Si kapay lang tinakaibaga iti kasta kanyak. Agent 548. Husto akmat, saan ka di? Sanak abakla. Panagnagam amalalaki ka. Aglaban ta iti patas. Sige. Ukarkaram ka. No iso tiket mo. Kat ipakitam. Tigalad mo. Agent 548. Oh, aday ta. Tumakder ka. Kat ipakitam tilaing mo. Oray nakapsotak. Gapo iti panang dandanog mo kanyak. Kabailan kalatalapanan. Ayawan ang tiyado persong. Dahil ko na! Dahil ko Kunak man lo kabailanak. May salagayam akong tarakukin ka. Natumbakan. Kapoy kamad kayam. Dahito! Aglibas akong dito Papayakas ta tilangam, Tonyo. Wah, sir. Nakalibas ni Leonardo. Anya. Kasan wala pasamak ti kasta. Inalilaw naktiyawanan ba yun? Anya ngamin tinaramid mo? Kinarit nak iti laban, sir. Nagtalagak mat iti kabalak. Ang nalaing gayam iti martial arts tilo ko. Pulos adyak nakabales. Namin anon ngayon bagakan ka sana sinsinang radya tao, Tonyo. Ayan lagi ti kakatuam. Isudan tinang sapol ka ni Leonardo. At sika, anyat ar-aramidam. Makipagsapol ka mada. Pasensyakan, sir. Naparigatak iti hosto. Iswad, jak pa'y kabayalan ti agsapol. Ngay talang amin ngiwat mumutya ka do. Sayang ti kwarta nakatuon iti ulna. Saan na ba ita? Amuna asyak tilang patay ka ni Mr. Chan. Sir. Takkalabindot na ito yung inaramid mo. Agin lalaing kan tumat. Di mo lot ako man inukarkaran. May insulto kami ni Timbaga na, sir. Kumanakit din. Abaklaak. Talagang samad namin nga dabakbak lang, Tonyo. Sir. O sino matay umawag? Di ba isa kadwa tayo? Hello? No one.
Anya, sana mabalin, sa pulang nyo na niya tao, uray anyat mapaspasamak. Tunyo, makitam tinaramid mo, uray ti anak ni Maya, mabugpukaw. Anya, kasano napasamak ti kastakit? At dalang iti bangir asilid tubing. Di nagpagdamakan. Pumanaw ka na di sangok, tamangan na mapatay ka pa eh. Pumanaw ka! Diyos ko, sabay lang kumatawan ti dakas anang pasamakin ni Leonardo. Talaga ang nagtakas atao ni Inspektor Zamora. Kapay nga inala dati ka anak. Rabi imanan. Tsakpay amunuan niya ti aramidak dito'y nagpaknyan mi abalay ti gayam na. Sa anak ang makaid na. Kaya't ko ti agsupli jay balay. Ngam imbilin mat kanyak ni Leonardo. Asa anak apo mampanaw dito'y. Delikado matla ang tibiyag ko. No addaak ijay balay. Diyos ko! Apay anak lat ni Bising. Gagayem denggen intun bigat ti paggibusan ti makalawas a serye tayo iti drama tayo na Pauluan. Agent 540 insurat para iti radyo ni Sagani Yalong Bulyeser ken iti mat direksyon ni Mary Jane Castro. Technical supervision John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iti inkay Panang Tarabay